أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته haray ɓawo yettude bajjo seni ɗo wawɗo mo ronkata on e weltanike mo kadi newnanɗo en tawdede nde ñalande ɗo haray inchallah ɓawo en tottude farilla julde alansara ka julirde meɗen ɗo masjide bilal radiallahu taala anhu wa arda en toriki allah yo allah jaɓan en ko juuluɗen kon e ko horuɗen kon e ko naafuɗen kon e ko ittuɗen sadakaji ɗin gon fof newnana en ko lutti kon kadi ara inchallahu yewtere komi yewtata ɗo kon o yewtere ɓurde hulɓinade e yewtereji ko yewtete fi dina l'islam yewtere nden ko honɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam takko koɓe fatoto ko o wasiyeɗo ɓe sakkiti wasiyade ɓe maaki ko ɗum ɗo petti mi ɓuri hulande e mofte anne hare ko ɗum ɗo mi faalete andintinde hoore an andintina onon musidɓe ɓen mo ɓeɓeyda wattande hakkille muɗum andi sa wondi e mawɗo ma yehi ha hewti ka o faato o jonnete ɗon conseji wasiyeji ɗi o jonnunoma ara ɗum ɗin fof hara ɗi wondi e nafoore kono tentini ɗin ɗon kadi par ce que o andi on waynodiray woni no tawa e wasiyeji ko nelaɗon sallah ai sallam wasiyi takko ko ɓe fatoto wasiyeji tati ko ɗin mi ƴetta e gotum petti e majji ɓay haray tan on hinako juuti joni noon adomi natande on wasiye ɗon inchallah komi andintinta hoore an andintina on ko fi o julde subaka ndaare ɗo ko julde alansara wonɗen kono no heewi tew enen ɗo fof haray ko honto wonɗen gari ka julde subaka si goɗɗo innama yo fuɗɗo ka geeƴe salmina o naafa ha salli inna assalatu hayru min annawm ko kar han o tenirta ɗum ñande ɓe hayso wakkilike nde wotere o waway kono ñande be ñande ko o wawata joni noon nelaɗo sallah ai sallam maaki ka hoynalngol mofte maɓɓe ɗen ɓe maaki man salla subha fi jama'atin kala mo allah arsiki juulugol julde subaka julde jamaka jamiu faka annama ɗama leyla kullu baraji makko hino fota wa dariɗo naafi jemma fop jon noon ko honno goɗɗo wakkilorta perdugol nde moƴƴere ɗo baraji naafuɗo jemma fop sabu ko yawɗa tottoyɗa farilla subaka on hewtituɗa ka ma waliɗa fowtiɗa moƴƴere molanani ko ɓuri hulɓinade ka subaka ɗon sahabaɓen ɓe maaki wo kamɓe ko ɓe sennidirayno hakkunde julɗo tigi e naafiqijo on ko julde subaka e julde alansara kala mo ɓe yi'i juulata subaka ka jamiu haray hiɓe waɗi mo kollum himo tawa e mandeji naafi yagal no e makko yo allah dandu en tawede ɗum ɗon goɗɗo hino siña ɗo contrat kanko e kefeero geddo allah siñi ɗon ɗo contrat ɓe inna ñande be ñande a fuɗɗoto e 5h30 ma e 5h inna mi nani mi jaɓi wallina kollum a gollay ɗo woɓɓe gollay duuɓi 5 duuɓi 10 hara ha hande ɓe leetari on contrat ɗon ko fii mboɗi o contrat ɗa noon en siñidinomo e allah ko adi en siñidude e oɗa wonde maka allah ini ɗon alastu bi rabbikum ene menanami woni ko jeyi on en fof wiɗen bala allah inni ko waɗani ɗum ɗon ko fiwata enen ɓiɓɓe ɓen en innoy ko babiraɓe meɗen tu wanno contrat o neɗɗo fof ado o arde ka adna ɗo ka keeki mawɓe makko ɓen o siñi on contrat ɗo ko ɗum yo allah yaafo mawɓe meɗen yaafo mawɓe Fuuta Jallo si ɓe falanoma nomugol imamu kandidaɓe ɓen fof ko ɓe innaynoɓe en waɓutuji 40 subaka ka jamiu ko ɗon ɓe fuɗɗorayno premier examen on non tan si moko ba wawi tottugol waɓutuji 40 julde jama subaka ka jamiu on non haray ko moko ba ko julɗo on non haray no hana ƴettede responsabilité o halfine
kono mo perdi subaka ko andi ko perdi ɗon kon no foti o ko Allah subhanahu wa ta'ala. Jonno sabu ɗanagol wata ɗum ratine o moyen si tawi hara a yahay woni ligge kono hara immo sullo ha gayna daro ɗon conki ɗi walori ɗin daro juulira ɗin ɗon kadi feƴƴa walto kadi ɗum ɗon hara en hersinarimo ko ba fi honɗum malayka ɓen ko ɓe arata winna ene fewndo arɗon ko honɗum tawɗon hiɓe wadde men tawɓe no ɗaani ma ɓe sullike hiɓe ɗaani ɓe yahari ka jamiu elaɗo sallallah alih sallam maki wo la salata li jari l masjidi illa fi l masjid ande dey julde kawtal jamiu sellantamo si wonaka jamiu yon noon enen ɗo alhamdu wa shukru lillah juulirdaji ɗin hino ɗuuɗi hiɗen kawtiri e jamiu jeɗe o neɗɗo fof neɗɗo kala faalaɗo yo Allah waɗu annora ka yeeso makko waɗa annora ka qabru makko yo totto e julde farilla subaka nden ka jamiu o naafa jemma nelaɗo sallallah alih sallam ko ɓe hewti madinatul munawwara no tawano e ko ɓe wasiyi kon maki ayyuhannas wo afsu salama sakite salminago wa ati'imu ta'ama nyammine nyamete wa sallu billeyli wannasu niyam juulon jemma hara yimɓe ɓen no ɗaani wo tadkhulul jannata bisalam on naata e aljanna wondude e kisal hara sonja hay hunde waɗani piiji tati sa fotti goɗo innoma assalamu aleykum ko ɓuri e fande kon hay so feƴƴata ɗon nyammina nyamete kadi mawmen ɓen inna e kala ka goro hum ma yaari gere hum ma immorta ɗon yer ko wawɗa ko nyammina tentini ka lewru suumaye ɗon wo tammugum wa sallu billeyli juule dey jemma wannasu niyam hara yimɓe ɓen no ɗaani wo tadkhulul jannata o naato e aljanna bisalam wondude e kisi hen yo Allah okko en aljanna kono so tawi en heeɓi wonwa nde juulirde ɗo machallah enen ɗo fo ɗo e ronki heɓugol ɗo safhol gotol subaka ɗo haray darte nde dossier ji men ni haray hino hulɓini ɓayle pellet enen ɗo koye lammitorteɓe ɗum ɗo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ko inna noon kawtal jami wo ko juuɗi cuuɗi 40 nano e ñaamo yeeso e ɓaawo cuuɗi 40 woɓɓe ni wo ko 40 kilo ɗon innete hannde ga hiɗa woɗɗiti jami o a wawata yahugo no wodno sahabaɓe goo si ɓe hoɗino e galle yehi ha jami o mbaɗi keɓe ɗon ɓe eggayno ɓe yaha ɓe hoɗoya nokkugo kadi fi honɗum fiyo distance on woɗɗum fi honɗum kala teppere jogande maka yaltuɗa ka ma sa ƴetti teppere wotere a wallini a montanama bakkaɗo sa ƴetti nde a wallini a ɓantanama darja ɗon ko ha hewtoyaka jami oɗo pet wawata bakkaji ma e fap monte hande kadi en toriki Allah yo Allah yaafo en bakkatuji men ɗin ndewnana en wawgol tottugol subaka on e waktuji luttuɗi e fap kadi ka jami mawdu meɗen on wasiye mo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wasiyi noon takko koɓe fatoto ɓe maaki komi ɓuri on hulande onon mofti an en ko fo ɓawo an wona nde waɗoton jeeno ma nde wujjoto nde fenoton nde jattoton nde rewoton sanamu ɓe maaki ahwafu ma akhafu aleykum ko ashirkul ashar komi ɓuri on hulande kon fopp ñande min mi feƴƴi ko o ko wiyete sirku tosoko sahabaɓe naɗoɓe habbino ɓe fo ɓe ngalɗi ɓe inni ko honɗum woni on nelaɗo sallallah alih w sallam maaki ko arriya'u ko waɗirgol yiigo ko bonnata golle bani adama hara hiɗa golli ha yoni na julde no timmi zakka korka hajju jokkugol enɗan ittugol sadaka piiji golle maɗen ɗe fof hiɗa golli no hana gollirede noon kono anniye on ko riya ɓe maaki ko ɗum ɗo ɓe ɓuri en hulande ko ɗum ɗo luttinoyta bani adama o yewmal qiyama nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jonni misal ko ɓurɗen tañƴinade no mari moƴƴere enen ko neɗɗo waɗɗo jihade fi sabilillahi ha o wara e muɗum no tawa kadi ɓe ɓurɗen tañƴinade ɓen hino mari moƴƴere neɗɗo mo Allah okkori jawdi haram wadde ɗum fi sabilillah tammo on ko hommo ko karamokojo mo Allah okkori gandal e faamu no hunji Qur'an no faami l'islam no sakitande yimɓe ɓen ɓeɗo en fof en innay ko yimɓe moƴƴu ɓenni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki wo ko ɓeɗo tato adete huɓɓitiro yeede yiite ngen yawmal qiyama si heferɓe ɓen noon adde nani yewtere nden karamokojo gando marɗo e waɗɗo jihadi fi sabilillahi ha fooli e kala kadi nanayɗo ka goɗɗo sonji ƴetta jawdi muɗum finansa e neɗɗo waajotoɗo janga qur'ana fesa
wullina yimɓe ɓen woko ɓeɗo tato huɓɓitiroyte yiite nge yawmal qiyama. Subhanallah. E maaki ko fi honno wo Allah addoyay o neɗɗo wannoɗo jihadi fi sabilillah o landomo ina lima qatalta, ko fi honɗum waɗannoɗa jihadi ndin? O inna komi waɗirno jihadi ndin ko fiyo l'islam o sakito. Allah inna kazabta, a fini. Malaika ɓen inna a fini. Ko waɗirnoɗa ɗum ko fiyo inne ko a jambaro, ko fiyo inne hiɗa suusi, ko fiyo inne hiɗa mari doole. ɗum ɗo wolanoma ka adna amara joddi hay hunde ka anga summa umira bihi ila nar. Allah inna malaika ɓe nange mo haɓɓon mo kolmbon mo suƴƴitoyonmo ka nder yite jahannam. Sabu anniye on ko waɗirno ko yingo, o waɗirano fiyo Allah welto, ko fiyo yimɓe ɓen mantumo. Oɗo nawre ka yite jahannama woni go'o. ɗiɗaɓo on e huɓɓitiroyteɓe yite ngen ko neɗɗo marɗo Allah no okkorimo jawdi no woodi ko yonata. Kala ka inna fi sabilillah ko kanko adoto yaltinde. Kala ka goɗɗo nawni ko kanko adoto addude coggu facture ɗin e foggo on ordonnance ji ɗin. Kala ka inna goɗɗo no ɓili ko kanko ɓiltoytamo, o ƴetta jawdi muɗum o finansa tigi tigi on ha jama on fof welto. Allah lannoyomo no yawmal qiyamati ko lima fa'alta, ene ko fi honno waɗirnoɗa ɗum ɗo? O inna komi waɗirno ɗum ɗo ko ɗaɓɓugol moƴƴere nden ka ma an Allah. Allah inna kazabta, malaika ɓe fof inna kazabta, a fenay, ɓe fof ɓe inna a fenay. Ko waɗirnoɗa ko fiyo inne kaari ko dokko kaari hino okka. Awa ɗum ɗon no wolanoma ka adna amara hay e hunde e joddi ka anga oɗo o nange o kolmbe o suƴƴitiroye yeeso makko kon ka nder yite jahannam. Yo Allah daddu en. Tammo on ko hommo ko o karamo kojo yettuɗo gurdam muɗum fof waɗi fi ɗaɓɓugol ganda, soñji fi wawgol hunjagol deftere Allah nden hani heƴi ka hoore. Kala mas'ala fiɓuhu arɗo o wawai jabade hara ko wondi e dalil. Allah lannoyomo ko fi honɗum janganɗa Qur'an, ko fi honɗum wajaniɗa, ko fi honɗum ittirɗa yimɓe ɓen e majjere naɓuɗa ɓe e annora iman. O inna ko fiyo diina Allah kan sakito. Allah inna fenay, malaika ɓen inna fenay. Ko wonnoɗa jangirde ko fiyo inne hito mako hino weli. Ko wonnoɗa e wajorade ko fiyo inne kaari no wawi yewtere, kawul kaari no wawi wajade. Sago ango kaari tu wajoto. Ɗum ɗo wolanoma ka adna oɗo kadi o nange o suƴƴitiroye kankadi yeeso makko gonka nder yite jahannama. Ɓeɗo tato ko sonɗum waɗi ɗum ɗo fuu ko yiingo woni ko gollira. Ko fiyo yimɓe ɓe wowlu wona fiyo Allah yi'u. Musidɓe julɓe tedduɓe, wallahi ko wiyete dewal ko andi important dewal wo ko o wiyeteɗo Allah kanko pet andi ko watta dewal, ko wonɗen horude, ko wonɗen juulude e hajjude, ko kanko pet mari ko yoɓa ɗum. Sa itike noon ha a waɗi fiyo goɗɗo welto, Allah weltaki, on mo weltinɗa mara ko yoɓama, a perdi joddini ka Allah. Ɗum ɗo wiyete perde adna perda lakara, sabu ko waɗirɗa yiimo. Joni noon si ɓeɗo tato huɓɓitiroyama yiite ngen sabu anni e bonɗo o, ƴetten mise ka haajuji meɗen wonɗi e jindude hakkundeji meɗen. Sa innike a yehi ka meɗen Fulawa, siɗa yehi Jombere, ko ɓe landoto taw ene ko hombe sakkiti jombugol ɗo, ɓe inna ko nokkel kaari, ko jeluɓe wanno teŋe o, ɓe inna ko 1 million. ɓen sen enen ka sen timminta 1 million nde wata e manki nun ɗo. Woodi ala ko beɗin ɗon ɗi timma, wata wono joni ɓeeɗa waɗi goɗɗum awnon o waɗi ko jaasi ɓuri ɗum, waɗiraka fi Allah. Mawɗo ma feƴƴina ɗo hara alhaali ma on ngahino satti, hiɗa ronki hay luwaye ma ga ma fattirji. Ɓe inna a hersinayi men ronkanaɓe ɗo hay dammol ñawloɗa ɗo fiwata ɓe innu mawɗo ma on feƴƴini a ronkanimo hay dammol, hara pelletɗe alhaali ma on permetatama. A waɗirari fi Allah, na fi Allah, ko waɗirɗa ko fiwata wowle, ko fi ɗum. Misal goɗɗo mo wonduɗa ɗo bimbi kikiɗe, o waɗa ɗo haaju, immoɗa yaha, hara ko wawatamo neldugol hara a ɓittaki ko 20 euro. Min hey Ustaz Allah reni ɓe meɗe weldi moƴƴano yoɓe waɗɗo haaju, ko kamɓe woni amiron, meɗe weldiri ɗum ɗoni hara ko 20 euro mi heɓantaɓe. Ɗum ɗon hono fanɗi.
mi ɓiƴa hoore an komi mara few mi ƴetta mi jonna ɓe miɗo jonnude ɓe ɓino maapi ko honto mi heɓoyta komi yoɓitira ɗi Allah ko honno ngoyni la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha Allah fawari wonki wo wonki si wona yeru kon kadi jonniki ma ɗum illa wusaha sina yeru taqa makki enen kadi haaju waɗuɓe haajuɓen seedi e hina fi Allah ko yingo oyna mi waɗa ɗo haaju kamɓe mi waɗa ɗo haaju Abdallah ronka arugo kamɓe kadi ɓe jogo ɗum ɗo woni heen ɓe anda alhaali an ko honno fewnori mi hettoto ma mi hettotako si sonnajo heɓiɗo fatunde ɓaɗiɗo mo ɓiɗɗo makko ma moodi makko ma mawɗo makko ko yurmende nde woni e makko wo ko yurmende woni e makko ko yimɓe ɓen ɗuuɗi wo ko yimɓe ɓen ɗuuɗi kala arɗo hiwrimo haray mo enregistré himo manditi si Belgique foppo ari lutti goto pette mo arari nde feƴƴe yo ina yumma amma ben amma ɓiɗɗo am feƴƴina kaari ronka argol hiwrolan subhanallah ko ɗum ɗon woni ko o manditaki arɓe ɓen oɗa kadi yara hiwroyagol fatunde nden fiwata inne kanko o yahari hay nokke muɗum baraji ɗin heɓaki ko ya yaaru fi hon ɗum ne laaɗo sallallah alih w sallam maaki haqqe julɗo e dow julɗo ko piiji 5 ma ko piiji 6 so heɓi tana fatunde ya yaw hiwroɗamo jonnitamo haqqe makko on mawmen ɓen ɓe resimi ɗum ɗo fop ɓeyni wo ñorede bona ko tawrede boni kono sa huli kundule yimɓe ɓen a suusay Allah ka huluɗa Allah o a hulata kundule yimɓe ɓen e hille no woodi piiji tati ko wallahi summa wallahi goto e meɗen daɗatari go'o la najata min al maut goɗɗo e me wawari ƴoƴugol ma wona mawɗo ma marɗo ma nayejo ma lanɗo ma gando ha daɗa mayde nde o wawata wo ɗiɗi laara hata fi duniya goɗɗo wawa fowtagol e hoore o adna ɗo si a mari a fowtotako sa a mara a fowtotako siko janguɗo siko mo janga fowtare ala e adna ɗo Allah ini laqad khalaqna al insana fi kabad koye nder wikku wakko kunɗo hino uddo kunɗo no uddito kunɗo no uddo kunɗo no uddito wo tammunkum la salamata min kalamin nas ko itiɗa wo a daɗata ɗenɗe yimɓe ɓen a wowlatake neɗɗo fodde o wowlaka haray o gaynari haaju jon noon sa inni nayo o wowle wallahi sa wattanari hakkil a gollira yiingo maɗo sa wattanari hakkil a tawete ka wona figiɓe ɓe yo Allah on dandu en jon noon oɗo koko golli fo wawe yawmal qiyama ko ɓeɗo wonayno ka saffa arano ko ɓe suƴƴitiroyte ka nder yite jahannama ko ɓeɗo ƴettuno jawdi muɗum fo dépense ɓe suƴƴitiro e gecce maɓɓe ɗen saabu anniye bonɗo inni nde juulirde waɗama ɗo ha ɗomo ɓe itti 500 euro min kay wata mi ronko ittugol ko ittirɗa ko fiyo inde ma nden tawne ka liste ton ko ya waɗire no Allah inniri noon innama nut'imukum ko li wajhillah ko fi Allah ɗiɗi la nuridu minkum jaza'an wala shukura mi jonna misal ko woni e feƴƴude e hoore an en fof sa ƴettiɗo joni ko yimeten kon yaafo ɗon harayno concerné boy ko yimeten kon wondema sa ƴetti mbuuɗi ɗo a neldi goɗɗo ko andirta o hendi keɗi ko si tawi o noddi ko si tawi o noddari so nodditari tun a andi haray o hendi keɗi sina ɗum haray o gordo gardannoto ɗon ha tuma nde o andi o hendi keɗi wallahi sa ƴetti a naɓanimo o hendi keɗi ko ɗum ɗo wonno ko faalaɗa hada fon ko ɗum ɗo hani wongol inna mi waɗirani o li wajhillah la nuridu minhu jaza'an wala shukur wataw innan hay albarka an jogo ɗum ɗon kanko noon waɗana ɗon ko honɗum hani jogade ko man lam yashkuri nnasa lam yashkurillah oyna he o mi andano woni heɓirde toon jawdi kono so yangike ha waddanilan ɗum ɗo wata mi ronkanmo min kadi noddugol mo innamo albarka an waɗana ɗon jogo ɗum ɗo kono noon an waɗu ɗon wata jogo ɗum ɗo nelaɗo imam saydna aliya o maaki wo piiji ɗiɗi wota wowlu fi majji few wo ara nun kon wo ihsanuka ila nnasi ko wonɗa e moƴƴade yimɓe ɓen ko wata jantano ɗum hay goto fanko bude Allah kañum himo renti ko kanko inni e suratul isra in ahsantum ahsantum li anfusikum si on moƴƴini tun wallahi haray ko hoore mo woni ko moƴƴinan ɗon wa in asa'atum falaha sa bonni kadi haray ko hoore ma o pihun ɗiɗaɓum kon kadi wota wowlu kon few wo ko yimɓe ɓe wone bonade e ma kon fanko bude
tawulan hay e goto muñño fanka ɗon kala ko goɗɗo waɗuma fuɗɗandema haysi ko bullal woni ko yuuma foti o mettinane foti ko honɗum o waɗuma hara wala nakima a inni a ƴetti ɗum ɗon a watti ka Allah ya andu ko bakkatuma woni ko fukkratelen ɗon si satti ha satti eto goɗɗo yaada e haqqe ma kono wata yaadu e haqqe goɗɗo si tawi tun satti ha hewti nokkugo kono an wata ƴettu few fi honɗum ko honto rewroyte koko wonɗa yangade kon ko jooɗi ɗen ɗo jooɗi jonde diina baraji no woodi e muɗum si tawi noon a ƴetti haqqe goɗɗo hara ɗum ɗo fof ko ƴettete ko nawre ɗon kanko hettoyta ɗo yawmal qiyama sabu honɗum angal moƴƴingol anniye on se ƴetti haajuji hino waɗa ka meɗen ma ɗo si tawi futuɓen ari si tawi ka valise waɗa ma si tawi koye paniwal waɗa ko linirte ɗum gotum gotum ɓe wanno complet vax 50 kompuleji bobo on 40 caabune ɗum ɗo mbuuɗi ɗi guluje ɗo mawɓe men ko yini ko okkoran ñawlalan surralan kadi yo Allah yaafo mawɓe meɗen ɓen kamɓe si goɗɗo waɗino haɓino haaju seede ko fi Allah ɓe waɗirayno ko kamɓe ɓurɓe ɓadade ɓen itteyɓe ɓe wallitotoɓen ko kamɓe yahayno yiida taw anda alhaali baba bobo on ko adi haaju on ɓe anda si tawi ono mari ko fembira si tawi himo mari ko futo on tawdamo si tawi ala kamɓe itta ɓe fof ɓe ƴetta ɓe jonnamo ɗon goɗɗo ala andude hande kadi baba bobo hari mara ko fembira amma no enen ko ɓe ɗum publié foppo anda tigi tigi o futu ngun arno ɓe fandino futu tel ɓe fandino ɗum ɗo tel ɓe fandino ɗum ɗo tel est ce que haray wonari yiingo no hulɓini moƴƴa gollal ko wiyetengol yiingo mi fillite o hadis on ahwaf ma akhafu aleykum komi ɓuri on hulande kon fof nenaɗo maaki min baadi ɓawan ashirkul ashar ko sirku hum to sowku hum kum hayna janongo ɓe inni enen ɗo yo Allah dandu en jarrabu e bonɗo sakko goɗɗo ina lesay ɗo sara muru rewa ko woni jano yonnowogo to sokun kum sabaɓe inni ko honko woni kun ɓe maaki ko arriya ko waɗirgol yiingo waɗira yiingo fiyo yimɓe ɓe yiyane na fiyo goɗɗo yiɗo miɗo anditi julirde meɗen dow to Bilal liste on hino waɗa ɗon tigi tigi on oɗo yoɓi ɗum ɗo oɗo yoɓi ɗum ɗo hino laba ha waɗugol ngol ko fi wawugol comptabilisugol ngol fiyo hoolade kay luttu hakkundeji meɗen oɗo woɓɓe so tawi ari ɗo mo yiyar ɗo inde mum harano falji ara ko par erreur dega on leyni fof memminoto kono wabi rabbil kaaba sa ƴettiɗo di'ero a jonniɗo alaji madi ɗo hada lil masjidi fi julirde nde wallahi ɗi yahay fi ka juulirde si ɓe faalaɓe yawɓe sooda ɗi ɗabireɗi ɓe nelda ɓe wura nde baraji ɗin Allah windanimaɗi a waɗi fi juulirde lutta hande kadi conséquence on hakkude ɓeɗo e taguɗo wallahi summa wallah capajo a yehi hino ara ɗo salminirama ɗo montawi molnagi wayna ɗum ɗo ko lil masjidi ɗum ɗo ko fi imamu ɗum ɗo ko fi ɗum ɗo ɗum ɗo ko fi ɗum ɗo o huccita o yaha no gasa yidatamo ɗum few ino moƴƴi waɗugol comptabilise gol ngol kono wata waɗir joni fiyo yimɓe ɓen andu a waɗi fi honno hunde ɓe wawanama hunde ɓe watama yoɓude ka aduna ɗo ko piiji ɗiɗi woodi kala gollal ngal gollata gollir fiya heɓu mbuuɗi ma golla fiya heɓu baraji sa ka gollete noon fiyo baraji heɓo ɗon mbuuɗi natata ɗon ka fi mbuuɗi on natata ɗon ɗon kadi baraji heɓotako ɗum hiɗi wawa noon yaarude ɗiɗi ɗi no si tawi a wakkilike o ko wiyete ɗo shirku tosoko o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki o ko wiyete sirku hadiseji ɗiɗi daɓɓi wo man mata kala neɗɗo mayɗo la yushrik billahi shay'an har hay hunde a sirkana Allah wo dakhala aljanna a nata e aljanna ala ma mata alay e hoore dow kala ko ma yemum bala bakkatu ɗi naɓorɗa ka Allah si tawi hara hina sirku naɓoroyɗa ton a natoye aljanna ko imma ajilan aw ajila ka debi ma ka hakkunde ma ka fey kono sakkitorde maɗen kaka aljanna si tawi tun a yadare sirku ɓe maki hadis ɗiɗa ɓon man mata yushrik billahi shay'an kala mayɗo tawdoyi Allah e sirku ko dakhalanna o nata yiite ɗum ko d'office ko on ɗon tun kadi karamo ko ɓen fof fotti heɓoytate foore yawmal qiyama neɗɗo mayduɗo e sirku on noon jani ɗin hiɗen andi ɗi yawgol ndaaro lootagol nasi piɓol baakawwol hoolorgol karamo ko ɗi ko jani ɗinni halkayɗi ɗinni kam
to so kunkugo kuwol fi mum ɗo ko wiyete yingo waɗira fiye goɗɗo yiyani hara hay hunde hani ɓe weltanike kaari lanni haaɗi ɗon kadi hara hay hunde ko nafata wallahi hay hunde nafata fi honɗum bani adama ko weltantoma ko fodde a waɗi ko welimo ñande a waɗari ko welimo ko wo on haɓay nden ñande no fanɗi ha neɗɗo yiɗay ɗoma hara a waɗari kadi ko welatamo kono fodde hiɗa walde ko weltamo kon haray ɗo weldi ñande o wowli goɗɗum tawi hina ɗum ɗon fottuɗo o ko goɗɗum o aybinta joni noon amma Allah sa etike ha a weltinimo kanko o weltinante ko tagi kon fop si a kurkanikemo ko tagi kon fop hande kadi kurkantomo an bani adama o sa salike noon kurkanade Allah a kurkanike ko tagi kon fop kurkete hande kadi ɗum ɗon ela sallallahu alaihi wasallam maaki ko tagi kon fop kanko Allah ko tagiri ko fi bani adama kono noon o tagi bani adama on kadi fi kanko Allah ko yen ƴettu ko marɗen kon fop waɗen fi Allah yilta kanko kadi ko tagi kon fop wona e kurkanagol bani adama o sa jaɓari noon ɗum ɗo o waɗa contraire on hande kadi kala yiwɗoma o kurkete fi honɗum a jaɓari kurkanagol hanaɗo kurkanede on hande kadi ko hananoma kurkugol kurkama fi honɗum a salike ko Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko si ɗum ɗon feƴƴi kaɓe darnirta yewtere annen ɗon ko hadis mettuɗo famude seeɗa Aba Hurayra e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e nder filliɓe hadis ɓen fof ko Aba Hurayra ɓuri fillagol hadis malgré ko duuɓi 10 tigi tigi on woni ko ɓe wondi ma hara hay ɗum timmari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaltino ñande go e jemma ɓe yehi kamɓe tum e haaju maɓɓe Aba Hurayra tahimo ɓaawo ka raɓɓinɗingol hadis on say o nani hito nelaɗo landi ko hombo ɓe inni ko min Aba Hurayra o inni fidaka ummi wa abi on say honno o nani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no maka wa in zana wa in sara o inni wa in zana wa in saraka ɓe inni wa in saraka wa in zana nelaɗo maki wa in zana wa in sarak o inni wa in zana wa in sarak ɓay woni ha nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewti Aba Hurayra o inni Aba Hurayra o inni ko ayo nelaɗo Allah mi naniɗa wola ɗum ɗo wa in zana wa in sarak o naata e aljanna o inni ko Jibril ari inni lam kala neɗɗo mayɗo tawoyi Allah hara o sirkana Allah hay e hunde o naata e aljanna Aba Hurayra inni nelaɗo wa in zana wa in sarak haysi o neɗɗo jeeni haysi o neɗɗo wujji nelaɗo maaki wa in zana wa in sarak hayso o wujji o jeeni Aba Hurayra filliti wa in zana wa in sarak haysi o jeeni o wujji o maayi o sirkana Allah o naata e aljanna nelaɗo maaki wa in zana wa in sarak ha timmi laabi dati ɓe inni rahma Aba Hurayra fi kala na noon Aba Hurayra faalira na fi kala kadi ko noon o faamiri kono pellete sa tawdoyaari Allah e shirku battode mani haray ko aljanna yo Allah danden en sirkangol mo haray ɗen andi yo Allah danden en sirkangol mo kadi haray ganda haray ko nde ɗo wonno toɓɓere wotere e toɓɓe tati ɗe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam sakkitino wasiyagol ngol ha ko ɓe fatoto luttuɗen inchallah ñande me woni ka programme o kadi inchallah e waɗo yeyɗe leere o yoni inchallah haray ɗen hani yettugol subhanahu wa ta'ala weltanomo hanirde e weltanagol sabu tippugol e o aya ka Allah subhanahu wa ta'ala o ndaali huwa allazi khalaqakum ko kanko woni taguɗo on fa minkum no e moɗon mu'minun wa minkum kafirun woɓɓe mon ko julɓe woɓɓe e moɗon gadi ko keferɓe ɗum ɗo ko kanko wiri ni no ton julɓe no ton heferɓe sa ndaari noon a tawi koye o équipe ɗo waɗuma ka julɓe inno Allah jarama sabu wona doole ma na sabu ngari ma na sabu dambe ma na sabu gandal na sabu jawdi na sabu laamu na sabu nayewu ko giggol Allah subhanahu wa ta'ala Allah jonirma ka dina en toro Allah yo Allah tabintin en e ɗum ɗo o ƴettita en e ɗum ɗo kadi taw kadi ko honko wonde wadde hara kadi himo yiɗi o yarli o yaafo en o yaafo mawɓe men fati ɓen fop o kayen aljanna tul firdawsi l ala wa qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz Abdallah haray tigi tigi on weltanama on jarnama min turki tabaraka wa ta'ala mo waɗɗon on sabu muɗum yo okkon baraji ɗin
o wanno o marlon ko bonta ɗon minen kadi o jama ɗo ɗuɗude jooɗiɓe ɗo ka nder suudu Allah ɗo no waɗi kuruwol no janga alqur'an jento waajuji jannidira mi torki Allah yo Allah jippin malaika e makko ɓen huuɓiten en fof meɗen yo Allah jippi julmene makko nden e meɗen yo Allah sakitu sakkina makko e hoore meɗen yo Allah waɗo en gentotoɓe konngol ngol yetta ko ɓuri moƴƴude maggol konngolitira musidɓe tedduɓe si tawi Oustaz Abdallah ka meɗen ɗo wanni e yewtere hina aray ɗon andi waɗugol taaligi ɗon ngol hina fisino hoyi haɗa joni inchallah miɗa wattude junngo kala faalaɓe ande en taaligi ɗon ndema e amir meɗen on ɗo kala faalaɓe ɓeytugol ɗo goɗɗum ma ɓeytugol goɗɗum aray min on mi ala toon tigi waɗugo kono noon haray tigi tigi on jama o weltike haray yo Allah waɗa on joddi aljanna onon kadi jama on fof o weltanama tigi tigi haray amir on ko yettofaddel maskura أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا على ان ترك الله سبحانه وتعالى يا الله ولتنا ان جبنا ان سوما يوم على ان جرني استاذ عبد الله ترك الله سبحانه وتعالى يا الله بيدم بغنغال ان كدي اوكرين يا الله يواد ان كان من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه يا الله هنكم بيت دوسنا ان ولتني كبه ان ولتني كاي جماعه فو ارغونغول هدو كدي ترك الله يا الله فامي في سبيل الله السلام عليكم ورحمه الله